Ludaja Fest je počeo. Deveti po redu Ludaja Fest tradicionalno je otvoren udarcem čekića u raonik. U standardan program takmičenja, izložbi i tradicionalnih dečijih igri, čiji sadržaj promoviše Ludaju i njene nutritivne vrednosti, program je upotpunilo kulturno-umetničko društvo SM Čigra, koji su nastupali između tačaka takmičenja. Na ceremoniji otvaranja prisutnima se obratio predsednik opštine dr. Zoran Tasić i istakao značaj ove manifestacije koja afirmiše tradicionalne vrednosti i razvoj agroturizma naše opštine. Vrlo raznovrstan način pokušamo da promovišemo lokalnu samoupravu u svim segmentima. Razvoj turizma je jako bitan segment razvoja naše lokalne samouprave, pogotovo razvoj agroturizma, i ova današnja manifestacija je samo jedna manifestacija koja se sprovodi, da kažem, u okviru oktobarskih dana i promoviše sve vrednosti i tradicionalne vrednosti lokalne samouprave koje smo zaboravili. Konkretno, ova manifestacija zove se Ludaja Fest, pokušamo da promovišemo Ludaju kao osnovni proizvod koji je davno zaboravljen u proizvodnji naših proizvođača, ludajnici, sve ono što se proizvodi od ludaje. Prema rečima organizatora, u Opovu Ludaju proizvodi stotinak poljoprivrednika, koja se gaji na oko 50 hektara poljoprivrednog zemljišta. Veljko Josić, predsednik udruženja proizvođača povrća, voća, lekovitog bilja i cveća Lala, koji je organizator ove manifestacije, konstatuje da je proizvodnja i korišćenje ludaje nažalost u opadanju, mada su njene nutritivne vrednosti daleko veće od ostalog voća i povrća. Naše majke, naše žene, naša deca neće da spremaju ludaju, to je nekako, ajde tako da kažem, manji akcent daju na korišćenju ludaja. Mada ne znaju da ludaja od svih nutritivnih vrednosti samo četiri elementa u sebi ne sadrži. Ona ima više beta-karotina od šangarepe koju svi smatraju, ima više vitamina C od limuna. Ali ljudi ne znaju, slabo je koristi. Nekada je bila ludaja sirotinjska hrana i svi siroti bili zdravi. Svakako najuzbudljivije je bilo tokom takmičenja najmlađih u dečijim igrama, kao što su kotrljanje ludaje, guranje kolica od ludaje, bacanje ludaje u dalji i pravljenje bunara od šapurina, koje su se upražnjavale u prošlosti. Nikola Todorović je bio najbolji u kotrljanju ludaje. U disciplini guranja kolica od ludaje u mlađoj konkurenciji najbrža je bila Katarina Stanojev, a u starijoj prvi je bio Lazar Janevski. Najveštiji u upravljanju bunara od šapurina bili su Jovan Svirac kod mlađih i Ivan Šijak kod starijih, dok su u bacanju ludaje u dalj najspretniji bili Anja Gasenberger kod mlađih i Kristina Gasenberger kod starijih. Što se tiče takmičenja proizvođača, najslađu ludaju imao je Živa Mojsa, a najveću, odnosno najtežu, ludaju uzgajio je Miroslav Stojić. U šacovanju ludaje najpribližniju procenu težine dao je Petar Markov, a prema oceni žirija najbolji kuvar friškog paprikaša je Branislav Nikolić, dok je najukusniju ludajnicu pripremila Danijela Kozlovački. Inače, program je vodio glumac pozorišta na Terazijama Milan Milosavljević, koji se u ime organizatora zahvalio generalnom pokrovitelju manifestacije opštini Opovo, kao i brojnim sponzorima koji su pomogli održavanje ovogodišnjeg Ludaja Festa.